yet young but hot constituency Kim Chu Kamdan Namarki on Rade ke election kumbatit sa pulang kumbatit jamar lo terlae Brian sebagai pibro ke parlok perjor syakane ke YouTube channel KS Lindo Vlog te parlok perjor hakane ke video dongin sengap ya ke cingkran jong iba ardan habya de bat ta ke singi ke jingelang pai ba keban kaba ila pelong hapo yo mosyang hapo cancahil te parlok perjor baro hakane ke video dongin sengap bat biniap berkat hadu kanu iba ardan ilat her yo masyo phalang ubade umle jong kanar tiang konstituensi bat ila ongru hakaju kapor ba nakaliang jong kia male bat game si kibadon hakane katain bat kadong jong cencahil takaba yong kitit be ye kibriu kumbatit yo so plang lane yo jamardo kumbatit hapo yo pohat hatu kalong mo kumta tang hapor election kiwan bantit henry andala dep election pat kim yo i ya kadur kumat lane ya kadur jongki wat ba ki kwa kat no kanuru kim yo ya kadusu dia parlo parjor baro hakane ka video dongin ya sengapat dongin ya pelik cimut ya cingkran jong ni presiden jong ka voice of the people party dengan nakal yang gajong angas ngudi bahkan ni kecingkran gajong bar dan ban mapi bat ki pai bat dongin ya sengap ya kani ka video hadu pendakut kenang bangin tip ya kecing sisa baro kublek sibon kublek sejarang ya pi iwe pai we palakat padi pi babit sahabat share bat like bat subscribe ya kani ka video kumpedak kecing ayam sim gajong pi kublek sibon ay ang chatrio yang jingatuli daga bangi silpo bangi dan gambar on the way kum ka chatrio kata kade ke jingai ka lingkong jaga voice of the people party hakim ki kindiam snam ke bangi raya linti ke jingai ka bahar jaga voice of the people party kade ke jing smar Kishmar ki patba menta keleng-keleng ban yeng ban ainia ban yatainia ban no bagi snowto bagi le ega bade namar de ka voice of the people party bagi nangalam jaga voice of the people party ki bagi kai ki bagi sure halaka jongka hak dan sibon ki kendo yang haga jaga turikam kiang ba nadu bagami ka voice of the people party ngila sure te menta ngong ka pakeng ka bagi trang Hashwa bagi niara kolong berjilong berjengahi bagi jisro tengah bagi jiarap yano kamde banuan mau ba arden lingkong kade banuan na utu upriyo ko bagi kendo ya ke jiat ya lari hiswa bono nganut banjeng manipun ya kan ka hok kaca kata kadi ka bagi nikwa bali kadi ya ke chat bende namalang tipon di jie ki bagi saya kendo nang ni syakma Kalau pun kecek beliau, ni kolong kali ka hak kaji, lawan kano kecek, lawan kano kaliang yang baik kamang itet pakai ka hak kaji. Kalau pun kata kecimsul, ni ko akan hikai ipat bang. Nanda ni ai upat ba yang kecing start kecing champagne, ipat bang nanda kimbi shu, cayu kalau election brother. Hak MDC election ila turut ke tabor sinshal apa KHDC bat hangi ila kolong kata yang persya ka bakwan baro yang persya ka bakwan yang tawa saki waka di MDC kepada nama yang sinshal kita hakkan terpau tertei panadu barung ke PPP KHDC kala per awai ini kicing per kolong ba kam ju kamdan bagi syang dormar haruk san kentatam dai duduk barong ke MDC jaga PPP ba banyak tai haruk san kentatam ni ai buram ni ai kumlei ya pi MDC jaga parti ke belale hak ya ke ga bak parti ke community bakal betah ini katakan kadai ke ji ai ga bak parti ka ai di pat ba ya ke ji start ya ke ji champagne minta menong menculik tiet yang kita bah ke election kumbatit sok pelang kumbatit jamar lo telae dengan ini mensuati si poslam mensua ompani ke PPP ki hesta ki le bahere kendang por bani keduk pai ba le syong kali ki rakyat jong bet hak constituency kim ju kamdon nar ki on rade ke election ngin te kumbatit sok pelang ngin te kumbatit jamar lo menta te auto persang auto persang Kapsal
Joshua, Deputy Chief Minister, Emily jangan nantian, ninju kami kat memik ai orang. Minta jangan ada tahu, tapi ngayu pula. Atau kita akan dari start menghikai upai ba nantian minta ngayu seorang wat kusai, han kusai na marken. Ito tagis kinsansman. Ni PDPU nakat sansman pangalay. Kabangat ini tanggung sansman yang hampan kelik chano Taiwan ja nakat sansman Emily scheme. Madu ala jar farah. Tahu di upat ba ubang ingin hikai itu pipat. Bau tip bila kacau ngahap. Bau tipu yang datang ranjau Emily batu MDC atau katakan dari Cina ke crowd. Dari nama kata-kata aku kipat ba. Nitip ba kini kiwai ki parti Kim Ko baga PPP kan peluang meeting hanya musiang Kim Ko baga PPP kan peluang meeting hanya peran hanya mangstone nama rakyat PPP kan peluang meeting upat ba unyo jikai unyo jinstat untip lut ya kiskim paro untip lut ya kamrang jungi paro nawatip upat ba ati lain Yi di badan jumut bangkai, yi di badan jumut bangkai ekam bisnes sejong, ini sekripat pan yang ini penbiang bantak tendar le. Dari nama tak go kipat bak kiam kuat, di persiang banong, bagai ni ke PPP tekanang stang kan top real, ngem juken top, you know. Ngem juken top, ya no, henry ni pensai, ni gua abu paipa unum lihat, hai kita, kijing persiang menyalam bagara, the voice of the people party kam juken top real, henry kahi kai ka pensai, ngem ju snow telat ban kentok, henry ni snow telat ban pensai. Oh, Deputy Chief Minister, baru lokal Emily nang ni napo juai wang kumno, kini PPP ke? Kini politics deh. Bani olah, bani obot. Tak tahu kipin kita mau apa ya olah. Ka politics ke jungki ke debate tang ke election. Ke debate tang kata kabansong apa sekretariat mengenai ni sautu ya ka politics ha ka jimut ka bashisha ka jangka. Ka politics ka tau syapang ka takapor. Michael Curtis habang patay syapang ka politics. Wong politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised and controlled. Katakan ka politics, kuno na patay, kuno na yoy na tagapor, kuno na pinangkam na tagapor, but kuno na kelakam ya tagapor. The purpose for which it is used, kuno na pinangkam na tagapor, ya tagapor. The manner in which decisions are made, kumno na shinigi rai di bapon, hagani gari gajan. The factors which influence the decision, the making of the decision, kaya kita di bapalagi ni mangin shinigi rai. Katakan di ka politics, kabaga voice of the people party, kasnuto, pagkayat, panpensuto, ya upat pa. Upat pa uli mandip kumno na sanduri ka po. Dari upat bau badan bendaban sanjur ya kani kapor. Kuno man pinang kami kani kapor. Ya kani kapor bala sanjur dari man pinang kami tagar rai kapar kapit kapiang kasyong suk syong syan kakiwa kayo kakot kaciata yagi upat ba kadai pet naganta upat ba la sanjur ya kata kapor. Klem jit Emily, yow Emily Joy. Yow Emily Nafiang bakin yelek pinhe spa yalade ko kipat ba la jeni ki bagin shagri upai ba bagin yala upai ba omni bagin yakini kam na upai ba kata gani ka por kabagyan soto kum kipat ba kibaga boys of the people party kam yalpin soto henry kamang yenma banten bo what hadin mangilat trishitong what hadin mangilat Soto lalu patba unang cik dengan NPP dengan mahle.
tangba kumbangang meneh timla tampang ako si pamuti banta pakon tak jam baro arnian lala fina chit hadin mangingil peni kamlang kabadai do patba on Trinity patbaga PPP tangan palagi ki nagi cie panigi kam bangsa panigi kam lepor chong kani ka sardar MD to ti patba balingi ni imentar para bagi imentar don kita ki ong begini politics nomor tim soto kamot iu kata politics oh hapa hikai school yung MLA juga July yung MLA juga Martian bagian tip ke ka politics Lakin pas nuto nagkuha na private tuition office jong araw pagin nuto sa pang politics